ko peni dok sa na kabenta ki shenrang bat kan Thei. Kablatip da ka first Mr. and Miss Asia Bodybuilding and Physique Championship Arajar Arab Sau. Kabla penyat du Chandan Boro lingba ka Chandan Gymnasium baka kunhon. Kabadairu haka sin beningkong bela yo ban pelong haka jela Meghalaya. Kala poino syaga bakut henen kesngi ka arpunyo terek September Arajar Arab Sau. Ha Aurobindo Institute of Indian Culture Hall Shillong. Hagni kesngi la sakhi ya kejing khun ka ba itanat bha. Na kejingwan ya shimenta kirang bagi Thei heksa na gejela ba prepare kari India. Kabla pelong ya kinong bishar ban hab ban pej bha. Namar ki ksa met bakan sai bat wandur jong kinong ya shimenta. Keba sngo tanat ba sngo sarong ban pentip ru kalong. Baki atlet na gejela Meghalaya kila ban tam ya ki weipat ki bana shabar. Na ka bajob ya ka gold medals haki bon kategori. Khamtam ka Thei Khasi ka Sonia Langsti kabla yo ra sendan ya ka kredan overall champion Miss Asia Women Physique Arajar Arab Sau. Bat na lor jengka u Devendra Paul la yo ya kanam champion of champion Mr. Asia Bodybuilding Badena Uttar Pradesh ka Rashmi Chabra ya ka overall champion Miss Asia Women Bodybuilding na Uttar Pradesh badu M Kamar ya ka overall Mr. Asia Men Physique Arajar Arab Sau na Uttar Pradesh. Hamapai syakajingya kun haka kredan sanpo hadu sanpsan kilo. Kalajan mi ru kajingya kulit hapadeng arngut kirang. Katba kitangya peni laki kisa hakaba uway ula hap shabar jongka stage. Hendai da kajingla ban penbet no kinong penyat lala ban penjajai. Kaba kilapan sungut ru ba kasyatja kum kini namar kadai kamensim yakun kum ki atlet. Hendai om judon kajingya buknot. Haringkat hakiwe-kiwe ki kategori la yu shisha ya kajing tibit kinong ya shimenta. Kabala ami ru kajing ya risa kinong paikai ban krishan ya la ki jong ki briu. Kabala pelong pat ikipat ba bat kinong penyat ban yeng bat hapti sendan kadai ha kajing mi wayu khana haka special kategori u rajudas na Shillong. Kaba ula pen ya kajing jungu ya ka kilanmet bat nangta balong bafit wat hapdeng kajing tuna haka bormet. Om kumalong lem kiwe. Henry uni khna ula yolat ban pen ya kiksa ba shong bha hakamet jungu. Nadu kiksa kti kasyadem kiksa kpo bat kiksa kchan. Kabla pelong yo we nong bishar ban ai song bha yu da kapisa. Bat habayo banyak khana bo ni khna ula pen pau ba gathong kolong bo unjob bo udan kam ban lekai. Minta ngiya ngap ya kinong job haki kategori ba fair jangka men's bodybuilding. Sanpo hadu sanpesan kilo. Haga gold ayo do yo ani sangma na Shillong. Silver Budi Bahadur Chetri na Shillong. Bat bronze Tarun Dev Nath na Assam. Sanpusan hadu nripau kilo. Haga gold u Mohit Damas na Uttar Pradesh. Silver Larem Mauya Sangma na Shillong. Bat bronze Arup Datta na Assam. Nriu pau hadu nriu pesan kilo. Haka gol Rohit Barwa na Shillong. Nyau pau hadu nyau pesan kilo. Haka gol Ashit Barwa na Shillong. Nangta nyau pesan hadu prapau kilo. Haka gol Akash Kumar na Uttar Pradesh. Prapau hadu prapesan kilo. Haka gol Devendra Paul na Uttar Pradesh. Bat haka silver Vijay Singh na Shillong. Prapusan hadu khandai pau kilo haka gol ayo adu Irfan Osmani na Uttar Pradesh haka silver Devdullah Roy na Assam. Haka women's bodybuilding haka gol ayo daka Rashmi Chabra na Uttar Pradesh haka silver Anamia Datta na Shillong but bronze Piyali Bhomik na Assam. Habapai shaka men physique haka gol ayo adu Moho Kamar na Uttar Pradesh, haka silver Amit Chaudhary na West Bengal, bronze Vicky Kumar Das na West Bengal. Men's Classic Physique haka gold ayo adu Irfan Osmani na Uttar Pradesh. Haka Men's Classic haka gold ayo adu Prasotto Basumati na Shillong, silver Abdul Pervez na Uttar Pradesh, but bronze Raju Barwa na Shillong.
Haka Women's Physique category Haka Gold la yo de Sonia Langsti na Shillong, Silver Angela Langbang na Shillong, but Bronze Sukanya Das na West Bengal. But Haka Star ni special category la yo do Raju Das na Shillong. Wei na semua you nombor mentau ba wai nga kamet ba shat kya sutu bangala dengan amla ne kawai ke disiplin ke dibendan ba di ben chakri ke ibi kan kamet you ai mo you play shot away ka ba ar ke de ba semua ya berkhai ki trainer ba di parok nga ki ba ai men siam nga la prepare ka ngam tip bangala dengan amla ya kata tang ba kawai nga sutu bangha ai 100% na jong kan bangale nang nish khla ru ngana ko ban tres tong su nga sutu ngam nan ki jingduna ha medi Tamya kata ngasumu ya berkhai bi lale kini What message nam ta giwe gi para long community samla thei gumka kan thei long brio teng berkhat ba ngibun plak ka kami ne ngibun plak responsibility he tama I'm telling you ba kila ban balance berkhai kini bat ka long fit ba ka long wa judo ban sim last year ngapang bha tang ba I didn't give up I keep on working hard a long discipline and I give my heart and soul and I depended on God and this is where it has brought me up and it hasn't stopped me. I hope bangan I see Miki Weiru ki badu jingkerman ki balong depressed ki balong bakinya chkamar bakinya jam but can I see heart and soul. Thank you. अच्छा लग रहा है बरेली से आए हैं मैं ऑल ओवर ट्रॉफीज एशिया की बरेली ही जा रही हैं और सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि फिटनेस की तरफ और आइए फिटनेस जरूरी है उससे अधिक महिलाओं के लिए क्योंकि अगर एक महिला फिट रहेगी तो वो पूरे परिवार को फिट रखेगी अपने बच्चों को अपनी फैमिली को और परिवार फिट रहेगा तो जाहिर सी बात है पूरा इंडिया फिट रहेगा तो वर्ल्ड फिट रहेगा थैंक यू सो मच champion of champion हेलो मैं सर देवेंद्र गंगवार फ्रॉम यूपी बहुत ही अच्छी चैम्पियनशिप हुई है और मैं चाहता हूँ ऐसा होती रहे आगे काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन भी था जजेस भी अच्छे थे और मैं ये चाहता हूँ नशा ना करे कोई भी और फिटनेस पे ध्यान दें सारे लोग मैसेज ये है कि सभी को फिट रहना चाहिए नशे से दूर रहना चाहिए और ये जो फालतू का जो है डाइट प्लान अपना उसे लोग अवॉइड कर दें और हेल्दी फूड खाएं सारे और शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है बॉडी बिल्डिंग में ठीक है तो नशे का या किसी भी स्टेरॉइड का इस्तेमाल ना करें सर माई सेल्फ मोहम्मद कमर फ्रॉम यूपी और मैं मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जिम ज्वाइन करें और अच्छी डाइटिंग लें अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग लें अच्छे कोच से प्रेफर करें जो भी लेना हो सामान कुछ भी लेना हो प्रोटीन वगैरह या डाइट वगैरह लिखवाएं किसी एलोवेरा से ना लिखवाएं जो आजकल लोग करते हैं एलोवेरा से लोग लिखवा लेते हैं और वो लोग आगे आगे दिक्कत आती है उन लोगों को इसलिए जो है अच्छा प्रोफेशनल ट्रेनर से वो ट्रेनिंग लें